sa upu foi le sa sia foi ia le vaenga fa upu fai ale fast ia onga ia le fo ma ufa mtalanga ua fatu foi ia la tau satellite ina ia so so ande ono nisi ne ia wa onga ele o ma ua le tunang foi le fa atino ia wa onga fa onga ile internet ya no tau fa lo le tamale ora fa lo wa ia ilana me o lato fofo ngai o lato ngalanga e le thing fa vele le malo partnership with the private sector o le whainga paanga al malo ma lau whai business so ni el malo e mantua voi la el malo le fatuina mo me wai fitaia ia e o lai e sakelike so sakelike e mal tele o sotainga e ngai fafo e wala tu ile tu sa mo cable o le tato sotainga e wire sotainga e rotu i lalo sami al whaongaina la e lalo vainga le pulfatonu o sotainga le regulator le la e sota umai ma company se la le ya le la e la le lato la sisinga ale minister nalu i savai ele vai aso le la ya ma sisiai ya ongala ya leila lo le procreativo le malo le school net ila onga yo itu tane college sa fotu primary sa maunga primary sa fune primary anga tulanga ruia alo fio tawa sa sina primary le tui primary au po valula ya anga nei le so tai il lalo al blocketi le SNPH le school net so tai mai la tato proclame fatino mo fa ngai la ia computer e ho termino wai tatala ia a computer no tua ba o tua e so vai ona la folole fa ya on la tu te fatino ole tulanga la le la ilone le telea ole nga al covid awa le wa tau filoa ai fa nga loi meio o TV e fa lo toi por calame ai ko ai kula o ke fa ya o ngai lo ko maki wa ka mai fa ngai no me a meio o computer ona ia la tomatu ale fo social ni fanno onga kan ia mai lo le malesima man ko ngai fa ya onga fu ipu out of date ele masangi la tools ia fo ela ko fa masan wa ku ngai la kamaki wa kam mai ku ngai lo fa ya le la ko ko fa lo lai por clame le sa lo mai office le nga ol por clame le al covid le la wa lo tunela singa minsta ma ai lo wa ola ia pe wa makalonga o fi fa ya wa mal ka milola le wa kaulola nga kilo akili lo
il fa ngai no lo ngai lo le kasi computer ai ko lo fa le ya ko ale company la le no le vanga le ale company le netvo le nga lu fa kasi marka ko pul fatom company le nga lu fa kasi mal o se va ngo por que la mel malo le la wakul vanga le fa pi ya ku ya a sa lola ang makule mai ke fa kai le o so so nyaki awal mela wo fa ku me ele se me ola ele me fa ola je longa o mai longa mai el privato ngalo fai o ngakule sia si po sa o fa pi e kai wa mu le me alonga wing ala sor kula fango le maka upo le neto ya ai feku fango mela ole la ko e kala kele ala i le regulator ya la la kilo ngai al company ole ngalu male male vangale ale wale le mai wa fakungi sakedike ale le longo mai ai ale ilikola langa kaunga i loa akule siaki po sefe ele no po or kamale ora le wanwange le wanwange fa malos anga ngalo ele netfo ele ala kula fo ala melanga afaio falo mai netfo va veange i fa soko ofisio fa soko ofisio ele avo ele regulator por fatono le kango le por fatono le pelo kaonga siaki mo meia e mele le ruaku le si fai porque ki fa valea o la lo al vanga le me pena e mo ka fa valea fai ku ko kongo le maka ma fai se maka upu ai o le si mingu ke wasui ai ko fa lau le ku ele fa mai fa pe fa on kali kongo ko nga ka fa pe wala wi lo ia ele mele le fo o le pi o mangi ia al kuna nga o lo ia ile por clame mai le mta upu fo i faya onga to no matala e lo i le faya onga i pe me le faya onga ola anga o se sa ilinga fo o se lo no pi fa o le nga pisi le mea e ka onga fa me nga si ko kongo faya mai so tai matiltilo o lai o nga tasi matula fono inga ia saunga le muru sa kerike lea e ke ua iesa fale ko